microwave oven chunga bar garemo thildang eng poida chuan alo sathina ni enga tinge chan eng tin nge mei tel lovin alo sathe a chan chu microwave oven hian electric field ta pe chuak ani ti chuan chaw kan ti chi to pho chuan non na na ya chumi je chu tui a pai ti na ni tui kan ti kha electric dipole kan ti kha ni ya chu electric field chunga omin eng tin nge om ti le microwave oven hian eng tin nge na tho ti kha voina kan en tur chu ani don ani entunan amha sabera chuan electric field kan ani uniform electric field kan ya chumi chunga chuan electric dipole kan ani electric dipole kan ti chu charge pani in ang in kar zong nei dekha electric dipole kan ti ani kha chu chuan electric field ta pe chuaka kan ti ani chu electric field pek chu charge te hlut zong a in katani kan tia positive chuan chuak zong in negative chuan alut zong in ti chuan p kan ti chu enga ni veta he electric dipole te hi an chak na in nga na chu an charge te thil ti theina le an in kar lat zong kan puntir khan kha electric dipole chak na kharon chuak thina ni kan ti ani kha chu dipole moment kan ti kha ni voinia chuan a electric field ta kan soi lawanga enge kan soi ta kang le ti chuan thil hriat kan ani ka hriat chu electric field kha aron chuak khan positive in lo dong ani chuan eng ti zong nge kha force a siam thin kha electric field hoi zong in force a siam chuak thin ani kan ti ani kha positive charge chuan electric field hoi zong in force a siam chuak chu tiang bukin negative chuan a opposite zong in force a siam chuak ve don ani ti chuan charge pati te hi an chak nai na ani chumi am je chu force an siam chuak poi na ani chu ti chuan eng kan sel don ti na ni chu ti ani chuan total force emo net force kan ti khan zero atuk don ti na ni chu chumi am je chu electric dipole hi a che son thei lo tu na ka tiang khian a che son thei lo ti na ni angai renga khian oma nima sela force an siam chuak ani opposite in entinan shuin thilpa a molte pania mor ve thung ta la han pot ta leng ting yom le her kwal don ani her kwal khatum don ani jir khatum don ani chu kha her kwal tum na tha kha tor kiti chu ni chu tau kan tianga chu mem je chu negative le positive charge oma total tau total torque don tina ni chu ti chuan chu torque kan ti chu le eng tinge na to don tiang hian vir ko la tum don tina ni chu kan electric dipole khan ti chuan chu torque kan ti chu enga ngein a enge atluk pui ti khana kina video danga kan la chok chu kanga voinia chuanin eng tin nge omatum kha torque kha enge poi mo na ti kha kan en don ani ti chuan chu torque chu enga ngein a kan ti chuan force te chak zong force tampuk le torque tamang chu mai pa ka chuan in kar lat zong in khat don bok te na ni chu a in kar lat zong a hian in khat bokang entinan torque hi a in kar lat zong in khat ti hi entina dang han petai la cycle khalani cycle steering chu ti hian lo om ta ti chuan in du tanin a distance ka khu I von na kha in kar lat zong kham chuni du tanin her kwal thei ani ti chuan in ani le steering om lo khan an her tum ve chin ta la her khai tum ve ta ni thil thei lo tu ani chumem je chu a in kar zim paule tor ka kha zim don ti na ni chu chu ti ani chuan tor kan ti te po chu a in kar lat zong a khan a in ngat tlatani kan ti thei ta ni entenan kan tok le te khani her kwal an tum ta ni vir an tum ta ni ti chuan a lo her kwal ta eng tingam tak le ka charge pani te kha in nei so tani chumi am je chu tor ka te kha as tlem sot ton ti na ni chu cycle steering ang do khan chu tiang bokin a her kwal le ta tor ka po kha a te le tel don ti na ni
ti chuan ngil taka om phei chuanin tor ka kha a om to don lo tina ni chu force kan nei te in ang reng ma sela tor ka kha om to don lo tina ni chutia ni chuanin hitlai total tor pati pok hi 0 alo ni don ani chu mu thei lo khan alo om to don ani chu chumi ba ka chuanin apula tang khan han ti le tai la kha tor ka te kha an her kwal ta ni an her kwal ta ron her kwal na kha thui ema pang khan chutia ni chuanin speed enge mo kha lapang chaum to na ni aron her na khan so itlan chakpo chuanin ngani ang in veng man lawa khatiang do khanin tlan tlang kha tum ve ni chu ti chuanin chutia ni chuanin kha tor ka te kha engting om le tak le electric dipole te khan tor kan siam chuk le ni engti hoi zongin kan ti chuan positive charge hoi zong khan le kha tu mani khana le le ka thiamen ti chuan ani le electric field kan ti te kha ale ling zong in om ta sela ale ling zong in om ta sela chuti ni chuanin kan tor ka kha engjing ti zong nge om don le ti zong nge kan om ti a omang kan ti chuan sanavir lo zong in a om ve thung don ani chu a chan chu positive khi electric field hoi zong khan om tuma entina na dang le in khiti zong khen ni le ve le ta sela ti zonga om ani chuan clockwise zong in om ve thung don ni chu sanavir zong in tor ka kha om ve le thunga chu tiang bukin adang han en le tai la noi zong in electric field om le ta sela tor ka po kha electric field hoi zong in positive kha om zel kha tum don ani chu chu ti ni chuan tum ve thunga chuan anti clockwise sanavir lo zong in a om ve thunga ti chuan le kan nei khan en tai la tor ka te kha chuaron vir kwal khan he vir tlanga tumani nima sela angai a le ma khan tiang vir tlanga angai chi a le ma khan angai chi a ketia khia online tak hian electric field ka thak dang lam tai la dei mai na electric field ka thak dang lam chuan le tiang zong khian hoi let ve le tumang chu tiang bukina in siam rem le ma chi khan electric field ta kha thak dang lam le tai la thak dang lam chuan ti hian a vir char don ani chu ngai reng om si khan kan electric chu che chu microwave oven tho chu lo ni ta ni microwave oven chuan in engmo pek chua kan ti chuan ele microwave ma le kan lo ti mai thei ani chu microwave chung sang kha chu electromagnetic wave kan zira kha no ngai tai la microwave oven kan ti hianin ram takin second khata voi nuai tam tak kha electric field ta thak dang lam thei ani chu chia chu a na tho kha ni ta ni chu cho kan ti chi chuanin tlang point non na nei kan tia chu H2O tui kan ti kha lo ni ta oxygen chuanin hydrogen a chu hi blue ta kan tia ti chuan covalent bond an siama te kan tia chemistry a chuan ti sang na kan zira ni ti chuanin negative ani kan ti theina jok chan chu oxygen khan hydrogen kha hi pani chu ni chuan oxygen zo kha negative charge kan ti theya hydrogen kha positive charge kan ti thei ni chu ti chuan electric field vir tot kwal ring in thak dang lam nang ka ta chuanin alo vir ta ni ti chuanin chu molecule dang kha nok vela chu bai pa ka chuan an vibrate poka ti chuan sa lo siam chuak ta ni chu ti chuanin reilo te microwave oven na thili da chuan alo sa thin kan ti ta ni chu hei hini aro puina em chu mi Japan ku chuak nge te po ka ti hial ani chu riat tran tir pai chuan ti chuan it enge kan chin chia tur lo ni ta le kan chin chia tur chu electric field chunga electric dipole kan da chuan force ate kha in ang rek ma sela tor ka siam chuaka chu tor ka chuanin electric field hoi zogin om reng khan tumani electric dipole te khan ti alo ni